Assalamu alaikum. Haray mi wuri ken fop la landi saydo jam. Allah taw haray mi tori ke nato do kala vo nato kala vi sendi tan yotre de. Haray mi hewri ke bandirabe meden fu jaja dama depuis la France mi fayali. Mi hewri ke kadi bari bobo l'islam. Mi hewri ke taw ben fu kala. Donc haray gila do natili yeso i jama on fop yo aru gento si tay amari immojo wali do yu findine mo wara. O gentoro la hakkil o fama moƴƴa si allahu lanno jaɓi wode kadi ɓe ƴetteten kadi ka live meɗen ɗo ƴawoyayɓe ɓen kala fen hara mi prometi o naata ɓe yo senduto live meɗen o haray jama laguine ɗen suti disposition ji ɗi no fewdori ni aliou ba timbi madina haray mi hewrike ma on fop moɗon mi anda si tawi ɗon nande hito ango si tawi ɗon nande hito ango accitanelan commentaire ɗon nande hito ango haray noon mi weltanike on fop moɗon on araɓe ɓen ka dambugal ɗo haray ausbillahi mina cheitan rajim bismillahi rahmani rahim mi tolike ma allah fewndo ka fewniɗen ɗo fewndo ka fewnuɗen ɗo yo allah newnan en leydi meɗen ndi hara ko miijiɗen kon ko faala ɗen kon ko ɗon tigi woni ar waɗugol e kadi faale meɗen si allahu lan no jaɓi waɗay wata goto noon hulu en wata goto ƴeñjo e faale meɗen ko kanko woni arde waɗugol ɗo haray noon aliou ba timbi madina saliou savati va bien haray mi yurike ma ton inchallah donc haray ko noon jamala guine mi tori ko mi jeeji on kala ko wontirɗon immoɗe daroɗe daɗitoɗe hunde lawaki ka leydi meɗen iɗon gandi dumbuya ko wonɗo yawde ni wallahi mamadi dumbuya quel qu'en soit kanko mamadi dumbuya o yahay ɗum hino laaɓan en poste goɗɗo wuɗiɗo ke ni lui ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel si oɗo ari wawi wolanden piiji gon ton fankanen mo jokki haaji meɗen wawata martude hara noon mi wino hankin ka yewtiri an minni koɓe visanimo kon koɓe visani comme mamadi dumbuya si allahu lan no jaɓi ɓe ratata mamadi dumbuya woɓɓe moɗon sikkuno ko sama kala mi ari wolugo awa areɗon noon poɗon noppi moɗon ni moƴƴa gentoroɗon lan kadi hakkil wona ko famuɗo hande nowru holtayi hande nowru holtayi few jama laguine iɗon andi pasay mamadi iɗon andi pasay eɓɓoje maɓɓe ɗe hiɗon andi pasay miijoji maɓɓe bonɗi ɗin vers jama laguine o hiɗon andi pasay mamadi dumbuya ko kankoni hombo hiɗon andi pasay mamadi ko mamadi hiɗon andi mamadi eɓɓoreji buyi ko tawata hiɗon andi e ɓam min pitike ɗo wo yimɓe buyno félicitude dumbuya ko gagni on to gagni o électoral o mascarade électoral ɗo konto kanko mamadi dumbuya o gagni hay eno ko gagnake hay eno ko gagnake hiɗon andi ɗum ka awa on fop moɗon immoɗe dara ɗon dadito ɗon andon ndi leydi meɗen ko enen jeydi leydi andon ndi leydi meɗen ndi wona leydi nunɗudi andon ndi leydi meɗen ñande gore en hettaydi kala miijiɗo tuningol kala miijiɗo yawagol kala miijiɗo kadi argol lo sikka ko yennugol men heɓirtaɓe toɓɓe heɓirtaɓe koɓe ñamam il se trompe so sikkiɗo on aray ɗo yennon men mawɓe fiyon heɓi ko dekkon wawata marsude few yewtere nde yewtaɓe ne min nani so on sikkiɗo on areɗo yennon men mawɓe wowlon ko wowlo o fiyon heɓi ko ñaamo fiyon heɓi ko nafiro mawɓe moɗon ɓe haray mi andina on ɗo gila ɗo nattiri yeeso mi wolanno ndeñan mini les coups d'envoi arrive à Conakry hari min yennatano few min sonkantano min yewtay noon no yewtereji muusuɗi ko tawata on fop moɗon on anda way hoyre ala to en mais quand ça pique vraiment a tawa ko ɗum jonno min daari min tawi min muññanike on ha min tawi hande ka tigi tigi on muññantake gila ɗo nattiri yeeso il n'y a plus de place pour l'hésitation min hésitanta min yafotako min ƴeñƴotako hay e goto moɗon ɓay tun on hulata on miijitotako ko waɗa ton ko hiɗon huwa ko faale ɗon areta wonme si allahu lan no jaɓi ɗimbedi ɗen leɗɗe ɗe wonnon ƴettude ɗon aron huwon ko faale ɗon sikkon min accana on miijo ɗon sikkon ko jasere amen min jasa dole ɗen ko minen mari dole ɗen mi wolana on no so sikki on ara ɗo bayonen plus de 14 millions d'habitants sikkon ɗo leydi on ciwlortondu ɗo koko ciwlortondu ɗo pinka sikkon kadi on watta e baba ɗo no hore jamala guinon wawata marsude le coup d'état qui arrive ça sera plus fort que le coup d'état du 5 septembre 2021 que ça soit clair pour Mamadi Doumbouya que ça soit clair pour l'armée guinéenne que ça soit clair pour Bala que ça soit clair pour Idi Amin que ça soit clair pour Oussoudiga et Baouri et certains individus de la junte militaire. Croyez-moi, vous allez quitter au pouvoir. Vous allez fuir la Guinée. Vous allez partir par tous les moyens. Et comme aujourd'hui vous faites semblant de légitimer et de légalité Mamadi Doumbouya, un non élu, quelqu'un qui n'a pas de parole,
quelqu'un qui n'a pas de parole, quelqu'un qui n'a pas de valeur, et vous voulez même dire que Mamadi, il n'y a pas sondé, vous allez faire comme ça, vous allez travailler. Vous ne faites rien dans notre pays. Vous ne faites rien en Guinée, sauf que vous gaspillez l'argent, vous gaspillez le bien-être des populations. Sinon, d'arrêt, kono wawoton joɗade ɗon fanko et puis non kono ɓuri hulɓinade ko tawata hiɗa suti bone o a heɓɓinantako ɗo yo hewtudema a migirtako ɗo yo hewtudema hara koya heɓɓinanamo a acce ha bone o hewta vraiment jamala guine mi tori ko mi jeeji on wata goto yahu noddandu senirde hande wata goto yahu noddandu senirde janggo wata goto yahu ko senirde noddata wata goto yahu wowla goɗɗum e inde jama hara yiɗon andi ko Mamadi ɓaroɗo iɗo sutigo ino ɓe on yayre non ɓe lanni lahude ɓe lanni jiccade ka leydi ene onon ko honnum marɗon ko wolon fi Mamadi Doumbouya onon ko honnum joɗanto ɗon ɗo sikko Mamadi Doumbouya sikko Mamadi ko neɗɗo falanaɗo jamala gueno moƴƴere alors que no ndaare ɗo hande français ɓen ko on kon huude leydi meɗen ndaare ɗo hande ko ɓe faala kon huude africain ɓe ɓen hay centre de santé ji maɓɓe ɗi no ɓuri ko enen centre de santé ji dammi maɓɓe ɗi nayi maɓɓe ɗi hino ɓuri enen hôpital ji men ɗi ñaasi ɗin ma donka onon o wawa fankirde ni nani tun wawata marsude jamala guine ko ma onon accon immoɗen daroɗen daditoɗen andinen ɓe ndi leydi koyen fop meɗen jeeyi ndi leydi andinen ɓe ndi leydi koyen fop meɗen kafi ndi leydi goto ɓura goɗɗo e ndi leydi meɗen iɗon nanandela nun immoɗen en fop meɗen gila law hareno mi tori ke on siive layva on mi arayno mi toɓɓanay noon toɓɓe ɗe duwaɗen wadde ɗen mi arɗo Mauritanie dambugal ngal aray ɗo mi wurike Abdro Maléa Diallo Maimouna Dambata Diallo bonsoir tu vas bien toi aussi merci beaucoup force à vous Diallo Mamadou Saïdou Marela aray noon ɓe Marela ɓen fof mi hiwrike on mi jelni on fof moɗo maccal hay goto Mamadou Aliou Balde mi hiwrike on on kadi heddiɗiɓe ɓe ko yimɓe ɓe laɓe ɓen fof mi hiwrike on ɓe dinguirayi donc haray are si bon live en deuxième jon ɗo